Prvi put ove godine imamo još jedan fond, to je zadužbina doktora Ljubice Škara Vidojević i doktora Obrada Vidojevića. Ja bih zamolio upravnika zadužbine Ratomira Slijepčevića da uruči nagradu. Moje poštovanje, srećan nam praznik. Sredinom prošlog veka profesorka Ljubica Škara Vidojević, inače doktor ekonomskih nauka, predavala nam je statistiku. Školske 59. i 60. upisalo je pravni fakultet 3.500 studenta. Profesorka je bila veoma objektivna i dostojanstvena. Nažalost, nije imala dece, ali je mnogo volila studenta. Nažalost, umrla je prošle godine, u 99. godini, i u 98. godini napisala monografiju statistika, odnosno načela i statistički metodi. Ovo ističem da je u 98. godini napisala i objavila tu monografiju, jer je to dokaz da je u 10. deceniji života mogu da se naprave kvalitetna naučna i stručna dela. Mi nastavljamo tradiciju, mi smo već dodeljivali u ime fondacije, a kasnije, pre nekoliko godina, formirala istoimenu zadužbinu. Zadužbina, inače, humanitarno-obrazovna, daje i humanitarnu pomoć kuhinjama na Kosovu i Metohiji i ovde beskućnicima, i nagrade novčane i pomoć pruža i deci bolesne od raka. Mi smo dobili predlog od fakulteta da ove godine nagradimo 3 najbolja studenta. Prvi, zamolio bi Iliju Džamića, to je najbolji student sa master akademskih studija. Da li je tu? Nije? Pa jeste, evo dolazi. Znači, dobija tu monografiju, novčanu nagradu i sertifikat zadužbine. Drugi nagrađen je Sava Vojnović, najbolji student 3. godine studija. I poslednji, Mihajlo Jovičić, najbolji student 4. godine studija. Hvala lepo. Dragi gosti, ovim je naš zvanični deo završen i sad samo moram sve prisutne studente koji iščekuju svoje diplome i priznanja da razvrstam u 2 amfiteatra. Dakle, ko čeka nagrade za uspeh na godini studija, da pređe u amfiteatar 2, a diplome će biti uručene ovde za osnovne i master studije. Hvala vam što ste ulepšali ovaj dan.